Slične bureku i pitama, a opet tako različite i specifične. Pazarske mantije su jelo kojim će vas prvo poslužiti ako posetite grad Novi Pazar. Tradicionalan način pripreme, recept koji se godinama čuva u jednoj porodici, kao i veoma prepoznatljiv ukus, čine pazarske mantije autentičnim jelom kroz koje se tradicija i umeće ljudi koji ga prave čuva od zaborava. U Novom Pazaru mantije možete probati gotovo u svakoj drugoj pekari na ćošku, ulici ili trgu. Jedna od njih je i pekarska radnja Đurumlija, gde se ovo jelo pravi po tradicionalnom receptu starom nekoliko decenija. Maslo razmažemo po celom testu, onda tanjimo. Testo se nakon stavljanja masti razvlači duž okruglog stola, a najvažniji deo procesa je da se krajevi testa dobro istanje. Nakon toga nanosi se meso čiji su sastojci jednostavni: so, biber, luk i malo ulja. Od krajeva, što bliže kraju zbog ivica, jer kad se ivice prisaviju, onda da dođe, da ne bude posle tu debelo. Nego da bude rafitno. U zavisnosti od toga koliko brzo mantije treba da budu spremne, na njihovoj izradi učestvuje jedna ili dve žene. U ovom procesu znanje, iskustvo, ljubav i veštine koji su sticane svakodnevnim dugogodišnjim radom imaju presudnu ulogu i značaj. Ivice prisavijemo sve, onda ovako stavljamo skroz po ivicama ponovo maslo. Onda savijamo. U procesu savijanja mantija najbitnije je da sve strane testa budu ujednačene. Ukoliko je jedna strana deblja od druge, onda se suprotna više savija, kako bi na kraju obe bile iste debljine. Onda sečemo da bude isto sa obe strane i savijamo. Mantije se mogu spremiti i na brži i jednostavniji način, preskakanjem koraka koji se poštuju u tradicionalnom načinu pripreme. Međutim, samo mantije koje se izrađuju po starim tradicionalnim receptima predstavljaju autentično jelo koje se u Novom Pazaru od detinjstva jede i voli. Kod nas dijete što se rodi, ono počne da jede mantije, tako da naviknuti smo na taj proizvod. I vi kad dođete recimo ovde, to je recimo naš specijalitet kuće, recimo prvo da bi ugostili odabranog gosta, poželjnog gosta, mi prvo da ga na najbolji način dočekamo, mi ugostimo mantijama i pitama, tako da to je jedan, da kažem, tradicionalan način koji dakle, mi pokušavamo da održimo to i da sačuvamo. Napravljeno i savijeno testo se u finalnom procesu deli na male loptice ili kako ih u Novom Pazaru nazivaju bombice. Ona se potom ređaju u tepsiju i nakon toga spremne su za pećnicu. Sad je gotov proizvod, onda ide u pećnicu, ti se peče i spreman je za upotrebu. Mantije se peku 40 do 45 minuta u specijalnoj peći koja je stara više od decenije i koju su pravili stari majstori zanatlije. Zahvaljujući njoj, mantije imaju poseban ukus koji se nikada ne može dobiti u običnoj rerni. Nakon pečenja, prijatan i primamljiv miris mantija otvara apetit i budi želju da ih probate. Uprkos popularnosti ovog tradicionalnog jela u Novom Pazaru, u drugim gradovima Srbije mnogi ljudi nisu imali priliku da probaju pazarski specijalitet, pa često nisu ni čuli za ovo jelo. Dosta ljudi ne zna za mantije, znači dosta ljudi ne zna za mantije i kad sretnu me na ulici, recimo u Kragujevcu, gde je moja radnja, pitaju šta su to mantije i mi objasnim način male paturice, recimo koji se spremaju različito od bureka, različiti recept spremanja i sve to. I onda kada oni probaju, sve to drugačije, recimo, poslije oni ne traže, aj daj mantije, daj mantije. Mantije se prave i sa sirom, ali za one originalne i prave ipak se smatraju one sa mesom. Najbolje idu uz jogurt i kiselo mleko, ali uprkos tome što su ukusne i zdrave, ljudi se često radije odlučuju da jedu u restoranima brze hrane. Pojemo, recimo, ti brzi restorana, da kažem brzi restorane, u poznacima navodimo brzi fast food, zastupljen na svakom ćošku, teško je sačuvati i teško je ubediti omladinu da jede to, jer omladina najviše jede tu brzu hranu, fast food i teško je njih ubediti. Recimo, one osobe koje su starije,
njima je lako to, jer oni znaju koja je vrijednost ovoga, koja je vrijednost ove brze fast food hrane, tako da mi imamo problem samo sa omladinom. Vremenom se i omladina vraća tradiciji, pa kako su stariji, sve više počinju da jedu mantije. Gospodin Fahrin smatra da kada bi država ili organizacija od kojih do sada nisu dobijali nikakvu pomoć pružila podršku malim zanatskim radnjama, da bi se rasprostranjenost i popularnost mantija znatno povećala. Ni država, ni bilo koja nevladina organizacija nije se obratila nama na pitanju potrebna bilo kakva pomoć. Naravno, da bi država uspjela i da bi bila država jaka, moraju biti jaki i zanatlije i privrednici i svi ostali, tako da država treba da okrene glavu prema nama, malim proizvođačima, i da stimuliše na način koja ona može. Dakle, ako ne može finansijski, ona može da nas prezentuje i poslije će se, dakle, financije naći. I ja bi ovim putem apelovao na državu, na državne organe, na bilo kakvu nevladinu organizaciju, da se obrate nama i da potraže, da pitaju nas jednostavno da li nam je bilo kakva potrebna pomoć. Iako o nastanku mantija ne postoje pisani zapisi, prema istraživanju istoričarke Olge Zirojević, ovo jelo je na zapad došlo sa Džingis Kanom, a poreklo samog naziva može se tražiti u grčkoj reči mantion, što znači ugrtač ili uvijanje. Direktorka muzeja RAS Dragica Premović-Aleksić objašnjava da je ovo jelo i kod nas prisutno od davnina. Mantije su i kod nas došle, to kažem, davno, i da su ih koristili, da su to jelo, odnosno spravljali svi, kako hrišćani, tako i Turci koji su živeli tu, kasnije muslimani i tako dalje, ali da nekako se ima utisak, to se najduže održalo u našem ovom kraju ovde, i da je danas u stvari Novi Pazar poznat upravo po mantiji. Kad kažete Novi Pazar, onda svi imaju asocijaciju mantija, ćevapi. Novi Pazar je u prošlosti bio poznat po velikom broju zanatlija, trgovaca i ljudi koji su na tradicionalan način zarađivali za život. Danas se većina proizvoda ovih majstora, nažalost, može videti samo u muzeju. Novi Pazar je opet poznat kao mesto gde se može kupiti zlato, gde se mnogo kupuje zlato, međutim, vi u Novom Pazaru više nemate ni jednog zlatara koji nešto proizvodi. Kupuju se gotovi proizvodi sa strane u Istanbulu uglavnom, i onda se donose da se prodaju, ali niko se ne bavi više time. Evo, taj grnčar jedan, kazandžija bio je jedan stari koji je to održavao još te nekakve sudove i te posude koje je mogao da nađe, i da, međutim, da se neko bavi time, koliko ja znam, nema ni onih starih, dunđeri su bili zidari, ali onog starog sistema zidanja više nema. Danas je to sve beton, blok, i tako dalje, tako da sve je savremeno, potpuno potiskuje ono staro, a nematerijalna kulturna baština želi da održi taj stari način proizvodnje. Uprkos nedovoljne rasprostranjenosti, informisanosti i zastupljenosti mantija, Dragica Premović-Aleksić ima pozitivno mišljenje kada je budućnost ovog jela u pitanju. Mantije će da se nastave da se prave i proizvode, jer su jako ukusne, kvalitetne. Nikoga ne znam da sam srela na bilo kojoj strani zemlje, sveta ili šta ja znam da nije pitao, novopazarske mantije. Mislim, da ne kažem, otišla sam na operaciju i kad je pogledao ovako odakle, mi smo jeli mantijeme, čoveče, ja imam frku, a ti mi pričaš o mantijeme i o ćevapima, ali to je naš život, mislim. I to je nešto što, evo, ljudi su krenuli prvo onako stidljivo, da pomalo ubace mantiju pored ćevapa, i sad, međutim, i ravnopravno mantija ide sa ćevapom. Tako da treba malo hrabrosti, treba malo podsticaja. Od koga već, države ili koga već, mislim, stvarno treba malo podsticaja da bi ljudi mogli da se vratili bi se verovatno i tim nekakvim starim zanatima i svemu tomu. Da bi se uverili u specifičnost i ukus pazarskih mantija, ovo jelo ćete morati da probate. Spoj tradicije i kvaliteta, kao i nezaboravan ukus, učinit će da vam ovaj novopazarski specijalitet zauvek ostane u sećanju.